گروبا کانادی آبناوی لسد دو دولما آنگو هفتلی کو وک یکش باشترین کومن سرکت دیتن لجهانه بلیسکا خواه بناوی مطبخ الخوم کرهاتن درته پیشپری تماشاوانین خواه بمالوانیا وقفا چاند هنری استانبولی کاسوی لسحنه زورل سنتر استانبولی Ez yekş endamên koma li sedduwa dolama me û ev yekem carek ku em bi berhemeke xwe tên Stenbolê. Wek hûn jî dibînin lîstika me li metbexê derbas dibe. Jiyan û bûyerên li metbexê. Ango çîrokên me yên li vê derê. Xwarin, meseleyên malbatî, evîn û her tiştê ku dikare lê bê axaftin. Lê dawiya dawî em komeka akrobasiyê ne û zimanê vebêjiya vê çîrokê jî bedena me ango akrobasiyê dîsa. Li gel akrobasiyê em dans, müzik û şanogeriyê jî bikartînin di lîstika xwe de û çîroka xwe divî rengî radgihînin bo temaşevanan. لیستکا کل ولاتین وک آلمانیا، سوئد، فرانسا، ایتالیا، ئاوستوریا و ئیسپانیای دنگ ودا جبو شینیم باجار استانبول جی ده به تجربه که بالکش بو هفتیه اف کوما اکروباسیه کو ببکارانینا دیسیپلینین جی خودی جی که تایبت لجیهانه ببکارانینا مکان و وگوتنا چیروکه جی جیاوازیا خورا چاود کش گروبین دنین سیرکه Çağdaş sirk dediğimizde ev listik yek jimînakên baş yên sîrka nûjen e. Ango ne tenê akrobasî lêbelê çîrokeke bihêz jî têde heye. Wek mînak ne li nav konekî lê li metbexê derbas dibe. Di hundirê jiyanê bi xwe de yanî. Di vê metbexê de serpêhatiyên xwe, çîrokên xwe, reçeteyên xwarineyên dayikên xwe bi hevra parve dikin. Ev gelekî nêzî çanda me ye jî. Ez hêjî zehv ji wan sohbetên li metbexê hez dikim û bêriya wan dikim. Dema ku em li gel hevalan dicivin, em yekser diçin li metbexê li dora maseyekê rûdinin. Em qehweya xwe li wir vedixwin û sohbeta xwe jî li wê derê didomînin. سیرک، دانس، شانۆگەری، موزیک و بێگومان خواردن. ئەv لیسکا ku ji neh akrobatên komê pêk tê li metbexekê derbas dibe. Lê ne tenê ew metbexên ji bo bikaranîna aşpêjiyê. Ew metbexên ku şahediya bi hezaran çîrokên cor bi cor dikin. Ew metbexên ku di her çandê de xwedîciyekî wanên taybet heye. Alan Ciwan, Roda û Stenbol.